Ukuthi siqale nje njengoba uchaza siqale nje siqale step yes yeah mhlawumbe ke mawungabingelela noma ngiqale ngithi uthinta ababukeli kancane nina benkayishana kaMenzi sinomfowethu la ofikile kodwa lokufika kwakhe akufani nokwabanye njengoba sazi ukuthi le uhlelo how I ended up in drugs obuhlelo lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni nabake bangena ezidakamizweni baphuma nabasebelokhu abasebenza ngezidakamizwa ukulekelela abantu abaseyidakamizweni kodwa namhlanje sihamba ngokuhluke kakhulu umfowethu ke wangibhalela einsukwini ukuthi khona inkinga ekhona ngowakwakhe owayesondele eduze kwakhe obagcina bebangathi nengxabano yagcina manje izinto eziningi seyisala ngankosikazi ngithema ngilibhala kudaba ku Facebook bathi sicela usilethelena lo muntu azoyisho lento ngomlomo nengicabanga ukuthi ke ingakho kula nanokuthi konke engikwenzayo ngikwenza ngicontrolwa abantu abangama subscribers eMPTV1 nama followers eMPTV1 ngakho ke ngicabanga ukuthi ingakho namhlanje sinobhuti abantu bengadideki akaze weza wawele ezidakamizweni into angazi nokuthi injani leyo mfoka baba mongabingelela uzethula ukuthi umfoka bani lo kungani sila igama lami ngu Enhle uLipho waka Khotseng umsuthu yes yeah ngifike la eThekwini ukuhlala nje I think it was 2000 kunekhaya lami la eThekwini ngisuka endaweni yaseMatatiyela then ngafika ngisafunda ke ngaze ngaqeda esikoleni yeah so khuleli kwami nje benginalonto nasekhaya bayazi ukuthi ayikho into engangizonda njengokusebenzela umlungu yeah so ngithanda ibusiness ngayo yonke indlela as much as phela elifeini thina ukukhula kwethu sakhula singenanga ngisho ama-mentor so kwafuna ukuthi uyiphandele mawumuntu yabo so uqala kwami nje ngaqala ngokushutha ngashutha for years ngishutha nge-editor la eThekwini abantu abaningi bayazi full time nje ngaba kwi-business ngo-2004 yeah from 2004 then ngashada ngashada ngo-2007 hayi kwaba right ke nginomuzi ngaba nomuzi khona la eThekwini then 2016 uloko nje ibusiness li on and off yeah ups and down yeah, exactly so 2016 2014 then ngidecide ukuthi no ake ngiyokwenza i-market research endaweni yangasekhaya eMatatiyela yeah then ngase ngidecide wayesakhona kumama ngaleso sikhathi esaphila then 2015 then si decide ukuthi okay no kuzofuneka ukuthi sithole imshini because ngase ngifuna ukungena full time kwindaba ye branding yeah so 2015 then siyenza ima-quotation yemishini ngizama ukwenza ama-insef amanye ama-company yeah kwakumalini ngifuna ukwazi ama-figures cause sifuna ukuthi makufike egcineni yonke into ibisiyenza sense okay yeah as much as ngaleso sikhathi imishini engangiyifuna yayi plus minus 80 to 90,000 yeah then but ke kwakuzofanele ukuthi ngiqale kancane because imali phela mawungena sponsor kanjalo yabo then saba nalokho ke then kanti 2016 kuzothi sesiplan ukuthi ekupheleni ka2016 sizomuvela eMatatiyela siyoqala business because vele eminye bisikhona imshini ebengivele sengioperator ngayo uyithenga ngecamera njalo ngithenga nje ngokushutha nje yes then 2016 kuthi ke mawuqala unyaka bese yashona kumama yeah then ngase ngidecide ukuthi okay no ngoba vele kuba ukuthi bese sivele sihlele ukuthi siya ekhaya angisale sengithatha vele kwayena ngiyongcwabela ekhaya then ngibe ngale sineyingane ke nomama ezu2 umama unkosikazi okay sicela ungawudida umbukela uthi unkosikazi okay right so unkosikazi washona ke ngo2016 so mayeshona ingane beyisancane ngalendlela ukuthi okay girl I think i-first born yethu ibina 9 ibizothi 10 then umfana na 8
Okay, so bese ngiba nalonto ukuthi okay no ngoba manje kwenzeke lokhu mangifika endaweni yaseMatatiyeli ngifike ke ngiqale ibusiness. It was not easy ukuqala yabo uqala like ufana ukuthi uqala akho umuntu okwaziyo lana kufuneka uzama ukuhlanganisa. Then 2016 ngaqala ke ngiqala ngale equipment encane bengifike ngayo yabo. Then ngiqale ke ngisebenze ngizama ukuphusha. Usebenza wenzani? Ngisebenza khona ke ngisaqhubeka kancane kodwa ngendawo yokushutha. Yeah, but kodwa ngoba phela ibusiness imarket ibisiphansi ukushutha ngale akufana la eThekwini. Yeah. So ngase ngifocusa kakhulu kwindaba ye branding. Okay. Yes. So kwi branding kwawukuthi nakhona izinto eziningi bengi outsource in terms of ama large format nani. But i-office work ke typing nani bengikwenzela. Uma ungenabela umbukele ekhaya ngixolisa ukwephulula yini branding? Okay, i-branding kuwumsebenzi wo kahle ukuhlobisa but i-corporate gift branding ukuhlobisa izinto ezisetshenziswayo like njengokuthi bengifocusa kakhulu mina kwinto ukwenza into efana noma into zama gift. Lento amabhena flyers kanjalo yama business cards. Then ngibese ngenza ke ngaleso sikhathi bengakaqali kodwa kwi vision noma kwi pipeline ibisivele ukuthi ngilinde kuphela ukuthi ngibe nemali yokuthenga imishini yokwenza izinkomishi ama cups ama locos ama plate yabo ama tray ama peni ngokuhlukana kwazo. So kuba ukuthi ke ngaleso sikhathi because angiphela yabo ukuthi uma ufika ebhizinisi okay unazi izinto osho ukuthi these are my future plans. So but ufaka uhlanganise ukuze egcineni ukwazi ukuthola le equipment but umsebenzi ngase ngivele sengikwazi because ngangifunde la eThekwini. Alright, so kuba ukuthi kanjalo ke ngizama ukuphusha ngoba uyabona ukuqala kwami mina ibusiness nganginalonto ukuthi angiyena umuntu okholelwa kakhulu kwinto kumsebenzi mhlawumbe efana nama tender because indlela engafunda ngakhona ukuthi i tender is an award. So mina ngikholelwa kakhulu ku cash flow which is the strength of business. So nginalanto ukuthi okay mangifika khona angizu kushesha kakhulu ngingene mhlambe kumasipala kephi kodwa ngizophusha nje ukuze ngoba ngifuna ukuthi one day kube umasipala ozoza over the count. Yabo. Then I had to work hard than before. So ngaleso sikhathi kwakusanzima khona ngifika because abantu bengayi-understand nalezi zinto mhlawumbe ngifika nazo bona ngomsiza ngani yabo nje kunzima. Then kwakhona enye insizwa engafica ngale vele sasivele sazana la eThekwini kuthiwa uMartin okuyena wasacrifice kakhulu isikhathi sakhe nje engaholi because imali yayingekho. Imali yayikwazi ukuthi nje iphume kwakuwukuthi nje kulo madlana ngifaka upetrol emotweni athatha imoto azule advertise yabo. So saphusha emakhaya lapha endaweni eMatatiyeli nje akekho umuntu wayengazi ukuthi ezikoleni kuma preschool zingizama ukuphusha nje. It was not easy. So imali yayingekho ngisho ukuthi ngimkhokhele. So in such a way that ingane kuba phela zayihlala ekhaya zazisurvive ngokuthi ikhona imali egrant then nokuthi ke at least ke abazali as much as besebe kwimpension but banayo imadlana abayitholayo yokuthi bakwazi ukuthi sisurvive sonke but it was hard in such a way that ukuthi kwakuyabo nje it was not easy. Then ayisiphushe nalomjito ayisiphushe kuba ukuthi ngizohlangana nabanye abantu engangibazela engangikhonza nabo way back endaweni yase Potchefstroom abaka Mgabe mangihlangana nabo babuza sino ngoba umsebenzi wakho omuhle nje ushoda ngani yabo. Ngithi mina no kahle into engishoda ngani ngishoda nge-equipment kuphela. If ungatholi i-equipment then sky will be the limit yabo. Then bathi bona le equipment yakho imalini ngithi mina no i-equipment it's plus minus 100,000. Bese bethi bona no it's fine asenzeni kanje asihlanganeni sibe ne proper meeting then sibone ukuthi singakusiza kanjani. Alright, so sihlanganeke ngihlangane nabo babese bethi bona no it's fine asivele senzeni kanje asambeni siyothenga le equipment. Hayibo
then ukuze ukwazi ukuphila. Ibandla lelo. No, abantu like ngangikhonza nabo but asakhonza indawonye. Okay. But nje abantu nje bebangikhonze kakhulu yabo. Then but that God's work. Yeah, khona kwaba yimiracle, I don't wanna lie, because nami nje ngazibuza ukuthi after so much hardship yabo, struggling and stuff, but ke uNkulunkulu wavele egcineni wakwazi ukuthi angisule inyembezi. Then ke sihambe size la eThekwini sifike sithenge imshini le. I think in that day we spent about 120,000. Ayisilayishe emotweni ngihambe ngiphinde ekhaya ngifike ngiset up imshini kube right ngiqale ngisebenze ngipush. So beginale nto ukuthi if cause manje ukufa sengikubonile unkosikazi ushonile and nginalanto ukuthi no manje ukusebenza kwami ngifuna ukuphushela ukuthi angakhe into ezoba ikusasa lezingane. Yabo, so nginalanto ukuthi okay noma ukuthi ngiyamthola umuntu wesifazane ngizomthola kodwa kuzofuneka ngimfundise because ekugcineni akekho umuntu owaziyo ukuthi uzofa nini. Yabo, so beginalanda ukuthi at least akubo ukuthi leli business mangilakha it's from generation to generation. Yes, business linama ups and downs but into esuke ibalekile ukuthi mawune vision ngento kuyenzeka sometimes ukuthi vele ku business mhlawumbe uxabana nama customer kube njani yabo yonke leyo nto le party at the end of the day if I vision unayo uyakhona ukuthi futhi usticke kuyona then uyaphumelela yabo. So ngibe nalo nto ukuthi okay no at least ngizothi mangimthola umuntu wesifazane nginalanto ukuthi ngcono at least ngisebenze naye ngimfundise then siphushe kube right. Then ke bese ngihlangana nalomuntu wesifazane I think that was 2017 siqale ke nje sizwane kube kuhle umuntu nje oquiet umcabangele lutho nje uhlanga lona wangale eMatatiyela umsuthu naye hawu ushaya ingane yakwabo so eshaya ingane yakwabo mfowethu hawu hayi ngifike ke hayi kube ukuthi siyazwana ke nje kuba right kuba umuntu even naseyinganeni yabona ufriendly umuntu nje yabona ukuthi umuntu mawumbona afika sivale lesi sikhalo ubona ukuthi hayi no hayi nomuntu hayi yaza ngaba umama and then bese decide ukuthi no hayi yazini ngicabanga ukuthi at least kungcono ngivele ngimlobole because indaba ukuthi mhlambe ngilongijola ngishintshe intombi impini yonke phambi kweyingane futhi ngcono vele ngiyicommit ngimthathe ngazi ukuthi hayi ngiyaqhubeka ngakha umndeni wami yabo. Okay, then ngibatshele ke ekhaya ukuthi hayi no kunentokazi engiyibonile yasendaweni kanje igama layo uMthadi waka Boso. Then I gave bathi no it's fine kodwa ke sizo abangasho ukuthi bazokwenzani. So by that time then bahamba abazali because yabona into benziwe even kudala so ukuthi bahambe bayo check aqala ukuthi lo mndeni umndeni okanjani background check. So bahambe bafike ba check yethu mabebuya bangangitshela ukuthi bafike bathola ini yabo. All right, so ayikubo ukuthi ke ngiyamlobola sishade ke ngokwase inkonzweni not ngokwase home affairs because nganginalento ukuthi at least kuzothi uma seku right sengistable kahle yabo then ngiqale kenza umshado omkhulu as a celebration yabo but for now uzokwenza nje leyo nto encane then ke besinalonto ukuthi okay mhlambe sizohamba siye like noba sibiza umfundisi kodwa umfundisi uzoshadisa nje kahle ngokwase home affairs but not manje because sifuna ukuthi at least abantu babe khona wonke umuntu azi. All right, hayi kube mnandi nje futhi kungabikho problem. Inkinga la izoqala khona kuzoba ukuthi ke okay ngimfake ebusiness ngimiyekise because kumthola kwami ngimthole ubesebenza e-store besebenza ka Spar eShayithile. Okay bese ngithi mina no yazini asenze kanje vele uyeke la emsebenzini at least uzosebenza ngala ibhizinisini ukuze ngifundise kahle sikhadi into yethu. So into engizoyenza mina for start because vele ibhizinisi selihlangene yabo ngizokwazi ukukhokhela vele le mali ubuvele uyisebenza lapha ka Spar
yabo hayi angabi na problem futhi ngempela ayeke eze ngala ngiqale ngimfundise. It was not easy ukumfundisa. It was hard phela, you understand ukuthi uma uzothatha umuntu ongazi lutho blank then uyaqala uyamakha yabo. Ngiphushe mfowethu ngiphushe because ngakunaloko ukuthi okay at least manje ngoba vele ingane zisesikoleni zona kuzothi at least ke mhlambe makuba ama holiday mazikhona zingavakashile then ngazi ukuthi ngiphushela zona ke manje sinazo sibe nolwazi lwe business because egcineni lento yomndeni yabo. Alright. So ayikuphusheke ke kube ukuthi ngala esayidini bengivele sengakha umuzi yabo. So ngiphushe in such a way that okay umuzi ngakhona ukuwakha ngiqede then kube right ngithatha ingane ngivalelise kahle ekhaya siyohlala emzini wami nginomuzi nje omkhulu 3 bedrooms then with the dining room, ikhishi, sitting room, ama bathroom awu2 ngaphandle ngawenza ngawufensa ngayenzifaka ama-ceiling ayikho into engayenzanga emzini wami because like imali ibingena ntona la yabo ngabe ngiphusha nje. Yes, so kuzoba ukuthi ke into engayinothisa kuyena because manje bese sihlala naye ngakunothisa into like ngibe ne-anger serious. Angiyibuze mina like njalo ukuthi no like masixabana lo muntu anger qazi ngiyibone yabo khona ukuthi ubone ukuthi umuntu manixabana i-anger anayo ukuthi vele uqasukile ukuthi siyaxabana but manje yena yakhe i-anger like inalento ukuthi kwawena nje umuntu wesilisa ushaya uvalo bawubona le anger ubona ukuthi yazi lo muntu kusho ukuthi mangase ibhubezi inkanyama yabo mangase kuba ukuthi sigcina sifika la ngizomthinta khona kwamina nje mhlawumbe ngingamenza like angalimala ngoba manje ngenxa ukuthi ubonani i-anger yakhe yabo. Alright, so kuba ukuthi ke sizama ke kuba nalezo lezo zinto ezinjalo andibona ukuthi laba lokhuza lawa kuyaqhubeka ngingazi ngizothini because manje bese kuthi nje give into encane yabo kuyaliwa like into encane nje ngiyaqala sekunezimpi nje ongazazi ukuthi ini kwenzakalani. Alright, so ngigcine ke ngizama ukukhuluma naye no kwenzakalani awungichazele engale engaka yeyani athi nayi bo mina ngina enga kuphela ukuthi ngibona wena nje ukuthi wena so kuba ukuthi ke nje ngizama ukuthi ngizama ukukhuluma naye ngendaba le enga yakhe hayi yabo ukuthi nje she was like pushing the blame no hayi kahle kahle mina ngibona wena nje kufuneka ukuthi ukuthola i-counseling yabo. Uthi mina ngizama ukuthi kanjani because I don't see anything a problem nje kuleyonto. Okay kuba ukuthi one day sisaphusha njalo ngala ibhizinisini but nangala ibhizinisini sekunama problems ukuthi if angikho ebhizinisini then let's say mhlambe ngosuku uma ukuthi ngijwayele ukuthi mangikhona mhlambe sicash up like 2000 rand ngosuku then if kwenzeka ngingabikho mhlambe kuzocash up mhlambe 800 rand noma 900 yabo. So as if mhlambe kushuthi abantu beza ngoba kukhona mina ebhizinisini. So ngithi mangilithi ngiyalandela amabhuku ukuthi no man lento kwenza ngithola ukuthi no kahle kahle imali iyafana konke eshintshile the only thing is kunemali elahlekayo. Ngizama ukukhuluma naye no kwenzakala ini why kulahleka imali yabo. Okay athi yena no akazi but kusho ukuthi abasebenzi ngizama ukubiza istaff ngihlale nabo phansi guys kwenzakalani why kulahleka imali kanje kwenzakalani kuba ukuthi akekho umuntu owaziyo ngisixoxe istaff sokuqala yabo ngiqasha abanye abantu besibili then mangibaqasha laba nabo phinde kube khona same problem engibona ukuthi ngeke kusho ukuthi mhlambe uyimini ukubeni careless yabo ukuthi ufike ngishintshe indlela yokwenza manje ngibabekezelele ke laba ukuthi no kahle kahle akusale sekwenzeka ngalendlela ke manje kuzofanele ukuthi yena athathe imali lapha ebhizinisini but kube khona umsebenzi ozodila nokuthi yena like uyarekhoda yonke into esuke kuzothengwa wenza manual. Alright, so still imali yenza njani ishort yabo like okay
ngizama ukukhuluma naye ngeke khona into engayiqondi kahle manje ukuthi imali still iyanyamalala yethi ngala umfana ubhalile futhi wena kuphela umuntu onjani manje osenelungelo lokuthatha imali yabo hayi sizama ukuyixoxa leyo nto ke angaphumela obala kuba ukuthi naye umuntu ongazi ukuthi kwenzakalani yabo okay ethi mina no it's fine kuzothi one day ngizobamba esikhwameni sakhe ngibambe lezinto lezi zama parental schemes yabo lezo kufaka imali kufaka mhlawumbe 2000 rand yes kanti kusho ukuthi amabhanoyi la yes so kuba ukuthi umuntu odlala amabhanoyi ke ngingazi ke mina ukuthi unenkinga lapha so le mali uyithatha uyiphonsa ngala emabhanoyini yabo ngizama ukumthethisa ke caca ukuthi siyaxabana lokho serious like into mina ngikhuluma ukuxabana serious like ingxabano sasike saba nayo ayikaze yakuba khona efana naleyo yabo hayi umuntu oxolisayo uthi no hayi uyiyekile ngeke aphinde futhi ubonile and nangale sikhathi ngimthola yes ube nakho lokho ngeke ukuthi kusho ukuthi uyekile yabo because why nalento ukuthi okay mayesebenza let's say kaSipha ukhola 3.5 uzothatha imali ayifake ngala emabhanoyini aqede atsheleke imali ngala kuma skefini yabo so impilo yakhe ayime ngaleyo ndlela ukuthi uzomeke ukhola kufuneka akhokhele iloan aphinda athathe enye iloan because imali ngala nazo izidliwa ilezi zinto yabo ilamabhanoyi la alright so ngitsho ukuthi hayi ubonile and siyikhulumile lento kuyadlula yabona okay then kuba ukuthi khona usuku I remember la engasuka khona eMatatile ngize la eThekwini so ngaleso sikhathi kwasekuqalile ke manje ukuthi umsebenzi usukhule ngalendlela ukuthi ngempela lanto bengisho ngithi mina uMasipala uzoza over the counter ngempela uMasipala wayesefikile over the counter the first umsebenzi njengawenza kwaba umsebenzi wokubenzela ama diary abenzela ama diary kuMasipala waseMatatiyeli how much ngaleso sikhathi I think ilokho zami yayithi 29000 kwakumsebenzi wokuqala engawenza then uma ngalendlela ukuthi njengoba ngisho ukuthi bafike over the counter ngangazi nokuthi kufanele ngibe kwi database because umsebenzi kwafika ukuthi nje bawuthandile umsebenzi kwase ukuthi asicela usenzele uma sekufuneka ke manje kuyophuma iorder number then kwafaka ngilungiseke phela ngingene kwi database then ngangena kanjalo ke kuMasipala then umsebenzi walandela lo ngoba ukuthi banginikeza imoto ke manje ukuthi bafika bathi no because umuntu bebemsebenzisa for ubrand imoto bekuumuntu wangaphandle la bekuumlungu obese Kokstad so mina ke as ngilocal kanti umsebenzi ngiyawazi banginikeza imoto eyodwa ukuthi ake ngenze isample lokuthi ngingabranda kanjani ngahamba nje futhi ngaba charge mali fika ngayibranda free of charge ngabanikeza bayibona uyobayithanda then base bethi hayi no yazini sikunikeza manje imoto abanginikeza zona I think zazi u14 mali le imoto ezu14 as much as sasi ngangizenza ngokuhlukana mhlambe ngenze 4 noma kanjalo but I think ngaleso sikhathi zazithi uma ziyimoto mhlambe zu4 zaziba lapha ko 20 something 27 28000 kanjalo yes then ayilo ngiphusha ke so kwawukuthi ke umsebenzi mhlawumbe uthola ukuthi like izincipha ngoba kufanele mhlawumbe khona ezinye endala efuneka ngikhiphe ibranding endala so vele i-charge yakhona ayifani to remove then bese ngiyayiphorisha imoto then bese ngifaka ibranding entsha so vele iprice yakhona ayifaniki hayi uqale ke hayi ubona ukuthi hayi no kuyanyakazeka ke but I think in that year that was 2019 cishe mhlawumbe Masipala imali akhona ukuyikhokha maybe imali lako like mangibala nje ama invoices I think iyaya lako 150,000 to 200,000 all right so sele mature manje business ivision yakho iphelele manje ngalendlela ukuthi ngawo 2019 I think we turn over ye business in good standing ngakwazi ukuyenza imali la kwi 1.1 million so that is like in 1 year
ngiphula like so uyabona ukuthi kulo 1.1 million mawukhipha no 200,000 kamasipala the truth lenye imali it's over the count. But when the vision is matured, when the vision is matured, my vision was very broad, my brother, and it is still broad as much as kuna. We visionary, bafu. Yeah, so hey, kakhulu, my brother. I don't wanna lie. So kuba ukuthi ke ngalesikhathi ibhizinisi likhulu neyinkinga ziyanda ngala. Uyabona kulo muntu ke manje ngithi unkosikazi manje sekuvela amanye ama true colors kuyena yabona. Cause into eseyenzeka ke manje wayesekubonakala ukuthi ulwa nayo yonke into eyimpumelelo kumina. Yethu ngihlala naye endlini. Hey. Okay, I remember. Usay competition yakho manje. Usay competition yami yabo. Like yonke into ulwa nayo. In such a way that ngathenga imoto that was 2019 December or that was 2019 December ngathenga imoto iKia Sportage nakhona ngithenga cash. Okay, so sengiyithengile le moto kukhona nale enye encane, it's just that uthi yena ngaleso sikhathi ubengakakwazi ukudrive yabo. Yeah, azothi yena sengithenge le moto enkulu ngihambela phezulu ngiphakeme yabo. Uba kanjani nomono nomuntu othandana naye? Like that's the question nami ngibuza ukuthi okay like ngiphakama kanjani ngihlala naye endlini of which mina I'm like ngumuntu yabona nje wonke umuntu uyazi ukuthi ngumuntu wabantu yabo. Yes, nginabantu mhlawumbe okuzothi angizwani nabo but ku rap because hlezi ngihleka noma ubani ngizwana na wonke umuntu but khona la sasilwa khona silwela ukuthi nginokuthi mangiphuma endlini mhlawumbe umakhelwane makwenze ngihlangana nomakhelwane ekhuphuka eyangala ngisiya ngakhona ngimhayike wena ngedwa noma ukhona kodwa nje sikubange lokho ukuthi siyaxabana ukuthi why kufanele ngigibeza abantu emotweni yabo. At the end of the day ubani ophakeme la imina yebo. So ngiyibuza mina uthi hayi man kwenzakalani, why lo muntu ashintshe ngalendlela, why kanti no yila kuvela khona like mina ngaleso sikhathi into engayichaza engayibona kakhulu kuyena ile anger and on top of that ukhohlakala. She is cruel like no one's business. Ngizame ngayo yonke indlela ukukhuluma naye ngiye ekhaya ngibachazele nyazi ngine problem ekanje hayi akhambe kahle yabo. Lapha engathi ngisebenzele emuva ke manje because ngiyabona ukuthi sekunzima manje ukuthi nginga-achieve wonke lama goals ami because umuntu okuyena kahle kahle olwa nami nangu ngizoyithini lento. Ngizama ukuchaza ekhaya. There was a time ngasuka ngithole wona umsebenzi wamasipala that was 2020 early 2020 ngize la eThekwini. Umsebenzi wakhona bebenginikeza umsebenzi ka100,000 wemoto yaka fire and rescue service. Ngizoyifaka amawinji la ngenza ibranding ngi-add ama springs because imoto ezosebenza kulezi zinto zaka fire ne. So imali yakhona like i-quotation yami yayithi 100,000 yet ku 100,000 I think i-profit yami because ezinye izinto vele eziningi bengizenzela umjita wami futhi oshaya auto electrical for in terms of kufaka ama lights nani ama-siren. So kwaba ukuthi ke ama-custom aba mancane in such a way that i-profit yami it was only 40,000. Yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngathi one day ngithatha ifoni yakhe sengibona ingxabano ukuthi serious ngempela ekhaya. Ngathatha ifoni ngoba manje yayisi affected kokwasigcina sekutheleleka nezingane yabo. Then ngigcine ngithatha ifoni yakhe makithi ngiyangena efonini yakhe wayexoxa nosisi wakhe esho nje ngendlela engiphakeme ngakhona futhi manje futhi bona kahle ukuthi into engiphakamisa kakhulu yile tender kamasipala. Like ngiyibuza ukuthi no like this is 2020 last year ngenze 1.1 million angaze ngiphakama la sengizophakamiswa 100,000 or 40,000 kuphela iprofit of which bangako 30,000 engihlezi ngibenza bangenayo kamasipala yabo. Like why ngiphakamiswa yini athi hayi uyabona ngiphakeme ngalendlela ukuthi nje le mali u100,000 le amasipala nje sengibona ukuthi nje hawu inkosi yabona like kanjani into nami like ngiyayibuza okay ngithi mangila
eThekwini kube khona umuntu ofonayo. Oh no, that was not that, because ngaphindela emuva ngaphindela ekhaya, okay kwaba right nje, kodwa nje kuhlezi kunalawo ma tensions yabo. Yeah, then kwasa lo ngiphusha ke businessini kanti sekuzoba khona i lockdown. Yeah. Then makufika i lockdown kuba ukuthi ke akusebenzeki kume yonke into, but again bekunzima lo lockdown, but as much as ngenxa ukuthi bekunalama cooperatives ama-corporate abekade qhamuka, like social development kubenzela ama-flyer ama-banner for lezi zinto ze-COVID yabo. Yeah. Then kukhona no Well Vision ngalana eceleni nabo bayifaka imisebenzi, so azange kuzwele kakhulu kwi-COVID, but ngenxa ukuthi phela yabo kubo imisebenzi le ya government ukuthi ufike uyenze ulinde. Yeah. So ngalesikhathi ngilinde lo ukuthi imali ayikho. Lalela ke into engangiyinothisa even before that, but yacaca kakhulu ngala kwi-COVID ukuthi uma eza kumina ethi ucela ngimuphe imali, yeah, mhlawumbe la yashoda, mhlawumbe khona into afuna ukuthi ayenze. She was not just saying it, but wayekusho because efuna ukungitesta ukuthi ngizomnikeza yini. But umbono ukuthi ngendlela ayenza ngakhona, if ngizothi imali anginayo kwamanje, akabi disappointed, uyajabula ukuthi anginayo imali. Uf nginemali ngizothi mefuna imali ngimnike, ubone ukuthi uzubhlungu because yena aim yakhe yokuthi ngibe ufuna ukubona ngingenalutho. Ngoba ngumuntu ohlala naye endlini mina, like bekunjalo ke mina emshadweni wami. Ubo ukuthi like naku sosalugano amadoda, ngiyakutshela ubelwa nayo yonke into abona kahle ukuthi le iyangiphumelelisa, kodwa uphila ngami, uhleli kumina, ufundiswe yimini ibhizinisi, nomuzi ahlele kuwona, amandla ami, ulwazi lwami. I've been working, experience again is 15 years. Then leli business laseMatatele ngilakhe after 15 years of struggling, of ups and downs yabo. So ayingibuze, but why kunje? Kuba ukuthi one day ngithi ngisendlini because ngaba ne problem kusakunjalo, ngaba ne problem ngaqala ngagula ke. Ngine problem ye kidney. Yeah. Ngizame ukuthi ngihambe ke odokotela, ngize nala eThekwini kuma specialist. Mangiphindele ekhaya, ngathi ngila one day ngila eThekwini, ngifonelwa icustomer ekwakufanele ngilenzele i-refund because ngangayenzanga umsebenzi walo. So uma lifona lithi ucela ngilenzele i-refund, lifona ngenamba kusho bengizothi inamba yalo because bengayazi. Bese ngithi mina no, it's fine, into engizoyenza ngizovele ngikusendele i-wallet manje. So kusho ukuthi lingezwa mangibuza ukuthi ngabe iphone number yakho leyo, yabo, avela athi yena okay avala ifone, then bese ngimenzele i-wallet. Phela uhambe usuku uthi intambama lifone customer, hayi bose ngisuthi uzongenzela i-wallet pho iphi, ngithi nayi le kanti le phone number le phone ade ufona ngayo ekabani kwaphela ngikwenzele kuyona le phone. Athi hayi yankosikazi wakho unefone engayazi, manje ngiyalathi ukuthi yes, bese nesikhathi nje sithi impela enefone mina engayazi emshadweni. Hayi unefone engayazi, hayi angiyazi ke le. Alright, mangifike endlini ngifike uthathe une-insurance aseyithathile, le insurance yaka Cell C, ukuyona ke futhi yaveza ke abanye ama true colors. Le insurance yaka Cell C unlimited. Alright, athi ngifike okay, angangitshelanga lutho, ngithi manje ngihlele endlini ngoba phela angikho right, uyena uyasebenza ngale mina ngisendlini. Alright, so ngithi mangithi ngiyacleana ke ngihlangane nale leli phepha le, ngithi ngiyabheka hawu insurance, hayi impela ke uzibhalile lapho uyena as main member. Kwase kuba umfowabo
uyispouse sakhe ede as a spouse. Yini spouse? Awungichatheke. Okay, ispouse kusuke kusho ukuthi umuntu oshade naye. Hawu. So ede umfowabo as a spouse wayesefaka ke uma wakhe wafaka ingane yakhe wayesefaka ke edaleze ezami. Okay, it's fine, angikho ke mina ke lapho ngoba angisona ispouse sakhe, so angiyona indoda yakhe ubani umfowabo. Hayi bo ngithatha ifoni ngithi mina akungichazele kahle ke namhlanje. Okokuqala inamba okufonwe ngayo ebengayazi, ifoni angiyazi. 2 sengihlangana nale insurance la endlini engaseyona ke manje ispouse or beneficiary yakho. Okay, so kahle kwenzakalani? Athi yena no kahle mina ukuthi ngiyayibona ifuture. Hawu. Wamthatha ngase ngibizele inye igama ku future ngibona ukuthi wena uzongilahla ungishiye ngingenalutho nengane yami. So kusho ukuthi yonke lento ke manje yokutshontsha emsebenzini nalezi zinto azenzayo, she's now protecting her future because yena ifuture sebonile ukuthi ukuthi ayikho ngizomlahla asale ngenalutho. Ngimbuza umbuzo imake uma uthi uyayibona ifuture ukuthi ngizokulahla, ake ngibuza umbuzo. Ngikuyekisile emsebenzini right? Ngakufundisa ibusiness. Ngithi uyazi leli business bangakho abantu abafisayo ukuthola le opportunity yokuthi nje kwakhona ukwazi computer nje kukodwa. Ngithi wena ngikufundisa ukwazi computer kube ngikufundisa ukudesign, graphic design, ngifundisa graphic design, ngifundisa ukubrand, ayikho into engazange ngifundise. Ngifundisa ukurun ibusiness. Yebo. Okay. So yifa but at the end of the day lento ngikunikeza yona. Iyona future yakho lesho ngafa. My future exactly. Le ngikunikeze yona wena. Hayi kuba ukuthi nje yena inkinga yakhe ubona kahle ukuthi okay mina kwe future nje ngizomlahla. All right. Kuba ukuthi uthi futhi yena nje kunabantu abamhlebelayo bahlezi nje ungazi wathi angazi ukufika ogogo abakhuluma naye emadlebeni bathi kuyena empilweni yami mina ke ngeke ngilungelwe yilutho wena. Yes. Hawu ngithi mina ngeke ngilungelwe yilutho kanjani yet ubone ukuthi na ibusiness engilakhile nangu umuzi ukhona. Bathi nje hayi bathi nje bayasho impela bathi nje hayi uyofa nje ungenalutho ungelutho nje. Hawu kahle kusho ukuthi lezi zinto zami zonke zisazophela lezi ngiyibona mhlawumbe ngisayikhohlisa mina ngaso. Kanti no yonke lento yena uyazi ukuthi njengoba esesho kanje useplaneni. Yabo. Okay. Hayi kudluleke lapho. Ngihambe ngiye ekhaya ngibatshela hayi ngeke. Ngitshela ubaba lapho uthi baba engeke. Kunzima. Yabo manje kuyenyukela ke manje. Angazi ngizoyithini lento. Athi ubaba hayi mfana lalela. Hayi yabo manje kufuneka nawe ubone njengendoda kodwa into engayisho mina ukuthi zamela at least lezi izingane. Asinazo njalo ingane naye. Na umbuzo bese ngikubhalele wona uthi nazo izingane lo muntu washoba kanje. Asina ngane naye at the same time angamshadi ngokwase home affairs. Right. Okay. Ayathi ubaba no yazi into ezokusiza la ungcono at least ubone ukuthi ongenani if amandla ekhona manje uqale enye branch for ukuthi ukwazi researchorela for lezi ingane zakho ngoba azisena mama zona. And azasho bathi yabo nje ngangikade ngikutshela iqaleni ngathi kwanalezi ingane ungayithathi ungahlali nazo uhlale nazo uzilethela kuthina sihlale nazo. So mina nganga understand ukuthi babesholo ini uyabona. Kanti abeseyasho ngangibizela uma athi hayi uma wakhe awumchazela ukuthi kwenzakalani. Athi uma hayi mina ngahamba ngayala ngale kubuka ntombazana before wena ushada. Uma ngifika lapha ngathola ukuthi hayi intombazana le benoma wayo babulala istepfather. Angazi istepfather noma umalume wakhona yabo. Ngithi mina angizwanga ukuthi hayi bambulala into enza bamphuzi bamdakisa yabo sidakisayo angazitshwala noma yini but emva kwalokho bavele bathatha ibattery lemoto bakhipha iacid bathatha iacid bamchatha bachatha umalume. Hey washa ke ngaphakathi
wathi mefika esibhedlele angazi story sabo sathi ufike vele sedakiwe enjalo hey kanti sibona bambulele so nasesibhedlela basoka ukuthi okay ushile ngaphakathi it's like food poisoning but manje ingayingenanga ngomlomo so kusho uzange banaka ukuthi into ayithole ngokuchathwa uyabona so kwaba ukuthi ke ufika njalo ke lo malume kanye stepfather then base kwakuba ukuthi ke yena la athi kubo khona because into yayenza kwakululelwa ini lo muzi ngoba ukuthi lo muzi athi kubo kwakufanele ukuthi umuzi kabani kwalo babo washona so bathathe imali ke ba yena hambe ayoqala ayokwenza ayofunda nursing bathi wayefunda unyaka owodwa ke walokhuza waphuma then kube isimo la kungithuze mina angizwanga kahle kodwa bakufakelana manje abazali into enje nangasho ngani bathi hayi no ukuthi phela sabona ngendlela nisemathandweni ngakhona sasibona ukuthi sizomosha into enhle yabo so sabona ukuthi ngcono singakutsheli ngithi mina njengoba sekanje ke kuthiwani bathi hayi ngeke asazi kodwa ke bakhona nabanye abantu baze bakhube khona nabantu abebesikhuza ukuthi nje hey bengangcono ukuthi awusifakanga ngoba hayi lwamndeni ukhohlakele lo ukhohlakele intombazane ukhohlakele nanokuthi engibukayo lapha noma wakhona nje kuyafa into engiyibukayo mfowethu abasile exactly abasile mfowethu ngoba mfowethu mawuthi uthola umuntu mfowethu okhande kanje khanda naye mfowethu enjalo nje manje ke umbuzo enginawo umuzi ubhaliswe ngoba umuzi usegameni lami ibusiness nezinto ezathengwa zibhaliswe ngoba yes umuzi egameni lami ibusiness nezinto ezathengwa yimina izwaka into ezokwenzeka ke ngala ebusinessini ke yeah ngiyabonga ukuthi ubuyisele khona ebusinessini then ngalesi sikhathi ngisuka angithi manje sengiyalazi leliqiniso ukuthi okay wabulala kanje yabo then bese ngiyasuka ke ngithi mina no it's fine asingihlale naye phansi sikhuluma ukuthi okay at least angihambe ngiyokuvula ibranch esePortshepstone eingolweni then with the hope ukuthi vele le business ngoba vele ukhona yena kuyelona liyarana uzokwazi ukuthi ama funds phushe lele lingala ibusiness because manje ngibalekela la nto ukuthi mina bengisamthanda ngaleso sikhathi as much as sengizwe konke lokho but nginalanto ukuthi one day uzoshintsha hawu uyayibona lonto inhle lentombi no muhle yena mfethu but yabo lanto ukuthi uma umuntu umthanda kube ukuthi ukuphuza ukuzibona ezinye izinto but lokuba nalanto ukuthi yayibona all right so mangifika la ePortshepstone hey mfethu ngistrugglish sengistrugglishwa ukuthi ke manje ngiyabona uqala ibusiness njengoba le ukustrugglishwa kwenza ukhandaleli uzobhekana nakho lapha uyoqala phansi futhi mangikhuluma naye hayibo ngicela at least imali ngalapho uphushele ize ngala ukuze ngikwazi ukuthi ngibalance ngala athi yena ngeke ngikwazi ukuthatha amandla ami imali esetshenzwe yimina ngondla ingane yomunye umfazi hawu hayibo kahleni bo futhi manje sengiyingane yomunye umfazi after yonke lento hayi uthi mina hayi ngeke kwenzakala all right lalela ke ukuthi kusanjalo avele ame astopisha ukuthi imali angabisayifaka like umethi mayifaka imali kwibusiness account uyesefaka imali azi kahle ukuthi ngeke kusize ngalokho last no hayi ukuthi ngeke last imali yokuthi ngimstockele hawu phela ngistocke zihambe izinto ziyekena kube ukuthi iphelele uzothi mase ebona ukuthi kusondela inyanga sizophela afaka imali azi kahle ukuthi le izokwanela ukuthi khola abasebenzi kuphela hayibo into engizoyithini hayi ngalendlela ukuthi ngiyaxhumana nabasebenzi ngala bayasho labo ukuthi hayi ngeke awukhohlakele mama like ukhohlakele and mase siyabona ukuthi egcineni sesingena phakathi kwento yabantu abawu2 yabo kuliwa ngathi ke manje ukuthi manje thina siyazondwa sizondela ukuthi siqashwe wena osinikeza ama orders yabo so manje kuyaxatshanwa ke manje sekuyimpi serious ngizolithini lento makunje avele ke manje ngaphandle kusabhaliwe namanje bangikhuluma nawe has been like 3 years like unyaka wesifolo
ngaphandle kubhaliwe Enhle Promotion. Wonke umuntu usazi ukuthi nje ka Enhle mina Enhle. Enhle Promotion. So ngaphakathi avele yena a register ikampani yakhe. Unekampani yakhe ebiza yena esegameni lakhe. Khona sikhona sebemqwashisile yeah. Evele athathe imali le ayisebenzayo ke manje ubhenka kwikampani yakhe ngaphandle operator ngegama lakho. Yes. So wangibhidira ngaleyo ndlela yakhe. Hayibo. Ngibuze ngizoyithini ke. Ngaleso sikhathi kunzima mfowethu in such a way that angikhosa khona uafforda nje laphana ngikwazi ukuphusha nje kuphela ukuthi makukhona ukuthi ngikhokha imali yerent nakhona irent yakho incane lapha eMatatiyeli irent bengikhokha 7,000 of which bengayona into elula bengayona into enzima ukhokha 7,000 ngala ngirent 1,200 yedwa kunzima ukuraise no 1,200. Hey, all right. Hey, ngibuze ngizoyithini into ezoyixazulula kanjani lo muntu naku ke manje sekwenzeka ukuthi hayi ke kuvele kube worse from that time till today. Njalo ngiyaphupha ngigoduka ngiya kwami ngifike ngiduke endaweni ngizoduka ngufuna umuzi ephupheni angifiki. Njalo mangiphupha nje uyabona like umuzi wophe usuhleli ukwakho njalo mawuphupha mhlawumbe ufaka uphuphe ukwakho uyabona nje mhlawumbe nihlalele ngaphandle namajita or kunjani kodwa hayi this time was different bengingafiki kwami ngehle mhlawumbe ngemoto ngizibone ngidriver ngiduke ngizofuna ngithi manje kambe ungakephi lo muzi kambe ubunga lutho. The only time la engathola khona engakwazi ukufika ngelela kuwona umuzi ngikhuluma ngento enzeke ephupheni manje. Yeah. Kwaba once mangifika umuzi engathi udilikile futhi sekuselele ipart portion le yase dining room kuphela nayo idiliki futhi ngathi yakhiwe ngamatshe ngathi umuzi omdala yabo. Mina kanti lamaphupho kwenzakalani achazana. Hayi ngiqale ke ngiyakholelwa kakhulu ekuthandazeni ke engiqale ngithandaza ukuthi no mawukuthi khona into errong enzaka lapha ya hayi angazi but ayikidle kumnikazi wayo manje. Hayi afone ngolunye usuku afone yena hayi yazi nje singsu wahamba nje ungalapha eShepstone angisakwazi ngisho ukulala ekamereni ngoba mangisekamereni ngiyacindezeleka ngithi mina ucindezelwa yini kanti wena yini oyenzile lapho ngingekho engayazi hayi lutho angenza ngale sizonke mhla uthanda ukukhuluma iqiniso uzolikhuluma kodwa futhi mawuthi awenza ngalutho it's okay kuzobonakala futhi budle lento wathi ngivuka ngakusasa hayi ngave ngavuka ngo2 we message esho ukuthi ne novel hayi esho ukuthi no wabiza izinyanga zeza zazobethela umuzi hayibo wagcatshwa wanikeza izinyanga lezi impahla zami ngithi mina okay konke lokhu ukuthi ukwenzelani athi yena no bengifuna ukuthi ubuye ngithi no namanga awukalikhuluma iqiniso so mawukuthi ufuna ngibuye yini ebingenza mina ukuthi the day uyenzile leyo nto yila kangiqala khona ukuduka mina mangiza kwami hey futhi into ebisiyenzeka ke kwakhona isikhathi nje ukuthi into ayingisiza khona umjida nje wakuthiwa usiyayi bengisebenza naye ePotchefstroom like he was always there for me like no one's business as much as naye ubengaholi ubengasebenzi futhi nje just ukuthi nje basikwazi ukuthi sithole ukudla like otherwise ukube ukuthi angangekho umuntu engangihlala naye mhlambe ngalezo ikhathi ngangizoyilengisa because into ayivele yenzeka engathi even umqondo wami uyalahleka yabo like ngibona ukuthi no ngathi like uzwe yabo khona isikhathi la ngihambe ngemoto ngihambe ngidrive ube ngathi ngiya blackout ngizophaphama like ngingazi ukuthi hayibo ngidlule kanjani endaweni ethize ngifike kanjani ungenza ngisho like ngime qale ngithandaze like ngiyibuza kwenzakala ngaleso sikhathi uma ngiqondana naye uvalo lungishayayo ngimsaba like no one's business hey like ngimsaba yabo
So ngibona ukuthi okay ngalesi sikhathi lesi egcatshwe enziwa zonke kahle kahle wayeyiqinisa ukuthi abe nesithunzi ngesikhathi ukubethelwa nokuthi bangathi ngiyagadla kungenzeki lutho yebo then yena into ayenza kwakuwukuthi nje ngihambe ngishaya nedukanezwe ukuthi ngabe ngiyofela le kude yabo so kube into enjalo ngibuze mina hayi no like why njalo ngiyaduka engigcine ngimqonda ngimtshela no yazini ngaleso sikhathi kwenzeka le nto futhi kwakuba ukuthi ke ngizama indlela ukuthi ngiyafisa kwenye inhliziyo ithi angimqolele but manje inkinga iseyiningi lezinto ezinjani esezenzakile hayi ngizama ukukhuluma naye ke hlale naye sixoxe hayi avume ukuthi hayi no Yesu akwenza lokho ngibese siyabuya futhi ngimbuze ngalento yakhe yokubulala ke umalume wakhe benoma yasho ngempela ukuthi hayi no hayi impela sambulala sasifuna umuzi ngithi mina is this not the same thing ezokwenzeka kumina because yonke lento kahle kahle ubulwa nani nokuthi zonke izinto zami fine zibuyele kuwena okokuqala awungihlulekile ukuthi ungisupporte kwibusiness ukuthi ngakho ibusiness ngala okwesibili izingane zami ziyahlupheka azina sometimes yabo nje khona there was a time ngoba ngaleso sikhathi ngoba kwakusaphakathi nonyaka ngayisusa kuyena because ngibona ukuthi aziphephanga ngayihlalisa edrobheni noma kancane wazo okay so kwakuthi bakwenzekile nginayo imali ngibathumelele ngesikhathi badlule kuyena lapha emsebenzini there was a time engikhumbula kahle ukuthi wazi wangifonela wathi lezi ingane awuzibuyisa ingane izohlala nami awubheke manje lo mfana uthi uye esikoleni engaphathanga ngisho ilunch yabo ngithi mina yes akaphathanga ilunch because imali bengingenayo ukuthi angakwazi ukuthi abe nelunch athi ayingcono uyibuyise sihlale nami ngithi wena uhlulwa yini ukufaka isandla ephaketheni ebhizinisini lami uthatha imali uthengele izingane zami ukudla noma ubathengele impahla noma yini athi hayi akubalekile okay kusho ukuthi kusayilanto ukuthi phela ngeke azazondle ngoba kuzona ezakhe njengoba nami kube ukuthi ngeke azanginikeza imali ngoba ngengane yomunye umfazi so nazo vele izingane zomunye umfazi nadibane kanjani nalentokazi le lentokazi mina ngayihlangana nayo nje isesitolo ishayela ithili nje ngisho ukuyiqomisa ngathatha inamba yakhe sagcina ngimshelile saqhobana sabonana nje kwaba into enjalo kwathatha isikhathi esingakanani umfake egcekeni I think kwaba about a year it was less than a year mhlawumbe about 9 months 10 lapho kwangakazalwa ngisho ingane ekhulelwe but ke mfowethu so yeah iyazwakala indaba yakho mfowethu manje inkinga uzohlelweni olwrong la iMPTV1 and mfowethu ngiyazwelana nawe ngendlela eyisimanga ngoba ngisho ngikubuka mfowethu uyabonakala ukuthi umuntu ophansi like umuntu nje onomoya ophansi awuyena uzidlubula dledle understand le nto leyo ngicela nombukele ekhaya uyayibona into engiyibukayo umuntu mfowethu opolite kusho njalo ngolimi lesilungu to polite mfowethu kunensizwa lapha nomathi uXolani Expo oh yes ngiyabona ngifuna ukukuthungathela yona leyo nsizwa leyo ngiyabuya futhi kulombuzo umuza ngithi ubhaliswe ngawo umuza ubhaliswe ngami izinto lezi zokusebenza basasebenza ngazo namanje basasebenza ngazo namanje nazo zibhaliswe ngawo bhaliswe ngawo no abantu ngeke belani bese udayisa umuza yeah ukuthi lapha ya kwi-business as much as ngingazi njengamanje ukuthi yini mhlambe yena aseyi-edile yabo but nje most of the major equipment ebikhona ibivele ibithengwe yimina no mele siyilande ngoba enye into ukuthi okay yena ukwazile ke ukuthi aphushe in such a way that ukuthi uzigcine kwaze ngisho uyithengela imoto yabo that's how good the business is running udla amandla omunye umuntu like njoba ngisho ukuthi lirana nje I'm not benefiting like I benefit nothing out of it ingane zami azibenefit lutho mina ngala okay ngathi ngale Potchefstroom ngisazama kwafika ilooting kwathathwa yonke into yami that was my downfall
So since then ke sometimes maqhamuka lo msebenzi oqhamukayo kamasipala ngiyawenza mhlambe lo ka30 mhlambe once in a year yabo kanye kabili onyakeni ngithatha imali le ngizama ukuphushela ngala einganini yabo ukuthi ekhise esikoleni izikhafe nalapha ngisale nje ngiyindoda njengenalutho yabo so but ngiphinde futhi nalapho ngibonge ukuthi yabo nje ama in-laws zami yabo hayi bakwazile ukungithwala don't wanna lie to you because bavele bangitshela ukuthi no yazini because yabona ukuthi ubunzima obhekana nabo ungakanani right now then bathi sizozinakekela ingane kuleka nje in terms of ukuthi zigibela ngani zidlani yeah until uzuyakhe impilo yakho ubuyele ube right i-downfall yakho kwaba umuntu wesifazane so i-downfall yami ungathini ebantwini besilisa mfowethu njengamanje khona umfana okhanda ibhizinisi njengamanje uyakhanda njengamanje ubhizi uyaphemba namantombazana awamfuni ngoba akanamali mayeqala izinto yisimama azothi bhu kuye ithini i-advice yakho ongayinika umuntu onjalo uyabona mfowethu mina into engayisho nje ngathi nje as much as kuba ukuthi umuntu wakho uyamthanda ngayo yonke indlela but fanele si understand into yodwa ukuthi ibusiness lefana ne-qualification that's what I've learned so awukwazi ukuthatha like i-certificate sakho uma udokotela awukwazi ukusipha umfazi so akubo ukuthi uma uthola umfazi naye abe ne-career yakhe abe nama-goals akhe yabo but lokho wena osukuqalile okuyikwakho akubo okwakho umfazi ungamthathi umsondeze ebhizinisini ungamane ufundise iy'ngane oyizalayo because at the end of the day yonke into masuke siphila sisebenza suke senzela ini zona iy'ngane so ngamane ufundise zona but umuntu wesifazane no I've learned ukhulume igama elikhulu elithi umuntu akazazi ukuthi uzofanele exactly washiwa unkosikazi wakho engicabanga ukuthi kube mhlawumbe wayesekhona kwangeke kube okay asikho-ke lapho ake sithi-ke manje usuyahamba iy'ngane zisele kazinayo umuntu angithona thina ususifunza ukuthi unkosikazi akumele um-empowerishe akumele umnika amandla nakho usuyahamba wena usala ney'ngane cause akubona bonke abantu besifazane abangenangqondo iqiniso lithi bakhona abantu besifazane ngempela abakwaziyo ukuncelisa abangayizali exactly so uthini-ke ey'meni njengaleso kusimo esinjengaleso ukuthi-ke ngesinye isikhathi yabona njengoba ngichaza ukuthi khona siyafunda mfowethu sifunda ngawo amaphutha yabo yes mina into engayisho kusimo esinjengaleso uyambona umuntu because mina kahle kahle I was pushing my vision ngiyitshala kuyena yabo kungcono ukuthi uphushe into noma kuwukuthi mhlawumbe ukuthi uyamnikeza umuntu ivision but akubo ukuthi kwayena kuqala uyambona ukuthi okokuqala umuntu oresponsible kangakanani to umuntu onalo yini uthando lwey'ngane zakho keqala yabo umuntu because kukhona izinto elifeni ubone ukuthi okay ekugcineni ngeke size sikuphike lokho yes abantu besifazane abafani but at the end of the day bayingcosana abantu besifazane abakwazi ukuthi bame nawe in your ups and downs abantu besifazane ngisho nala kuma social media ukubone ukuthi like umuntu wesifazane ufuna indoda esiredi yabo so uma usukuhlupheka njengathi nje ungenalutho angeke uzumthole yabo so ila uzoqala khona ubone ukuthi mhlambe lo muntu uzokwazi ukuthi ame nawe to akwazi ukuhlonipha okay ngabe kwakhona ke uyazi khona umuntu ozothi mayefika mhlambe kuwena ebhizinisini noma mhlambe efuna ukulekelela kunento ozothi mhlambe ama advice akhe athini iqala ngabe ufuna ukufunda lento or like uyakwazi ukunderstand ukuthi okay lo muntu ufuna ukuyifunda ngoba efuna ukuyithatha or ufuna ukufunda ngoba efuna ukukulekelela yayibo so yile nto ufanele ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi ngomqondo uhlezi ubhekile ukuthi ngabe lo muntu ozayo uza ngayiphi indlela but don't forget ukuthi njengoba ngishilo ekaleni ngathi thatha ibusiness as a qualification take it as a qualification so that ekugcineni uma ufuna ukumfaka kwibusiness akaqala ayofunda mina nginalathi ukuthi kungcono eklisa akayilufunda aqala ibusiness ukuze understand ukuthi kuyi qualification yakhe than ukuthi umfide into
ozofuna ukudla wena manje. Exactly, yayibona lonto le. Ufite ibhube selifuna ukudla wena Esofuna manje. ukudla wena manje yabo. Akakayeza ukuthi kunjani mhlambe ukuthi afunde yabo. Yabona I believe ukuthi uma ibusiness ezolithatha as a qualification kuzobalula ukuthi okay egcineni lento kuyi career kuyena. Yabo lonto le. It's for your own good, it's for her own good too yabo. Yeah. So nezingane ke akubo umuntu uthi mawuthola umuntu kubo umuntu obona kahle ukuthi uyayithanda na izingane. Yes, abantu besifazane as much as akazayithanda njengoba wazo but uyambona bakhona umuntu othola ukuthi like uthando lwezingane kuyinto yakhe, doesn't matter ukuthi ekabani ingane. So ezinye izinto lezo ebefana ukuthi nami ngiye ngayibheka kuqala ukuthi Lento background check. background check it's very important. Manje ngicabanga ukuthi kusuke kumele kuye lo muntu okumele aganwe mina. Manje mase kuya abazali kungayi wena sebephinda futhi sebesaba exactly. So kahle bekufanele ukuthi bona into abayenza mhlawumbe ke bangitshela ukuthi no lalela bonke nje usucabanga umthatha noma sebebuyile bangitshela ukuthi awuhambe uyozwa yabo lonto le ngihambe ke nalabo behamba khona ke ngizwele from the horse's mouth kube yini bakutshela exactly uhlezi uhlezi ukuthi kungenzeka lokhu kunje yabo lonto le but clueless yabo lonto. So khona impilo inzima I don't know lie kodwa ke ngibe nalonto ukuthi one day kuzoba right but nabalaleli xwayani because bakhohlakele abantu besifazane. Mfowethu usukhanda iminyaka u15 mfowethu. Ngiyakutshela so bakhohlakele like okwangempela. Kodwa kuyasho ukuthi uwumsuthu lo muntu wesifazane. Yabona ukuba umZulu noma umXhosa wayezokufaka kuyileya insurance. Kula insurance yezangibulala exactly. AmaZulu amaXhosa. UmZulu uyokuthengela inkabi. So siyahleka nje madoda. Phela kuhlekwa nokufiwa. Kwinto kanjalo kodwa nje nginalonto ukuthi at least nginakhola ukuthi one day ngizolithola usizo and even mentally because ingafekthe kakhulu mfowethu donala la yabona ukuhlala uphila ungenalutho uthola ukuthi awuna ngisho 100 rand ukuthenga i-airtime yabo that's how hard so ukuthi ezinye sometimes even concentrate emsebenzini yabo mina ngingafekteke engqondweni such a way that kuba nzima ngisho ukuthi ngiconcentrate yabo bekade ngisho nje ngitshela omnye ubaba ngithi yabo nje if ake ngingathola mhlawumbe in terms into ezifana noma counseling mhlawumbe izokhona ukungisiza because kunzima. Okay, wena ufuna ukusizakala kanje manje kwenziwe njani? Yini wena ocabanga ukuthi ngakusiza? Njengamanje yabona yonke lento ingidraine mentally like psychologically, ingidraine emotionally, even physically yabo. I'm trained. So into mina ebengiyifisa kuqala ukuthi if mhlambe ngathola usizo lokuthi ke ngithole mhlawumbe indlela yokuthi ngisizakale psychologically then at the same time ngithola usizo lokuthi if khona indlela engakhona ukuthi ngibuyelwe ilezi zinto zami nathi mina ngasiza kuwe ngikwazi ukuthi ngibuyele egamini because ivision ngisanayo mina ivision yami ibithi 5 years from 2019 ibithi in 5 years time ngizobe because kwaphazamisa u2020 lo ye-COVID but benginalento ukuthi in 5 years time ngizobe sengine factory endaweni yaseMatatiyela and ngempela like because ayikho into engayazi njengamanje kade ngenza enye inserve ye-DTF yabo printer lokho kwendwangu direct to indwangu ke straight uthi isithunga iskipa sithunge indwangu usuyiprintile so akabeka lo ngikhuluma kade ngathenda ama exhibitions then kwakhona nomlungu wathi angifike ngizokwenza i-inserve kuyena yabo so ngaya for some few days kodwa ke ngivele sazoqhubeka but nje ivision is still there and lo ngoba wantshontsha ibusiness wantshontsha ngeke ikhule lizolokhu imndawo izolokhu ime nje ndawonye lokhu upgrade ngale nto ayibonayo ukuthi okay lokho kukanje but ivision akanayo mina ivision yami ukuthi at least in 5 years time ngifuna ukuthi at least benginabantu aba more than 50 abasebenzela mina yebo because inhloso yami is not ukuthi mina ngiphakame but ukuthi kufanele ukuthi wonke umuntu abenefit emphakathini bekinalanto ukuthi even ama preschool angisebenza ngawo abanye ngase ngiqalela ukubatshela ukuthi yini enginabo engibabekele yona kwi pipeline immediately mayizinto zami ziba right yet kulezo zinto ezinjengalezo but kwaphela kwashabalala konke
because of umuntu oyedwa nje wesifazane. Bafo mawucabanga yini okwakumele uyenze ukuzivikela immediately ubona ama signs hayi ukuthi lokhu umbizo uhlala naye phansi umbizo uhlala naye phansi into okufanele ukuthi ngayenza mina okufanele ukuthi ngivele ngibe yinja njengamanye amadoda abizwa ngezinja kube ukuthi ngavele ngamfusekisa ngamkhipha endlini but ngenxa yokuthi ngakinalento ukuthi umuntu wesifazane kufuneka umcabangele kunalanto ukuthi one day uzoshintsha yabona it was very polite mfowethu but ukube ngalesi sikhathi there was a time la ngangibona kahle namanje ngicabanga ukuthi kube ukuthi ngalesa sikhathi kwenzeka ukuthi kube ukuthi ngamkhipha ngabe ngiright yabo but nganginaloko njengoba ngisho ukuthi umuntu wesifazane egcineni khona isikhathi impela yabo nje la kwakunzima khona mfowethu adonwana laye nami ake angifikele indaba ukuthi nami ngiphatha intshizi zami ngifone khona afike ngimqonqoqe angithi ubona lapho uma usubuka izinto ku TV ukuthi umuntu wesifazane manje kube ukuthi okay no man futhi yabo mina futhi yabo nje ngithi noma ngibona ukuthi umuntu wesifazane ubuleke ngithi no hayi kufanele because nami ngibonile ukuthi yabo ke khona abantu ke ngithi ngibaxoxela bathi hayi no hayi ngeke mnumzane yabo kanti wena wakhulela laphi yabo lo ngithi mina no iproblem ukuthi mina yonke lento ebiyenzeka as much as bekade eshayile nangemithi kunjani but bengizama at the same time ukuthi ngingafani namanye amadoda yabo ngingabe egcineni kulokuthi kuno gender based violence yabo nginalanto ukuthi abantu besifazane afanele ba protectwe yethi thina singamadoda akekho umuntu osiprotectayo yabo bona labantu efanele ba protecte ibona abahlukumezayo yabo so baningi amadoda la eminyango mfowethu ahlukumezekile awazi ukuthi bangakhuluma nobani because kulo kuthiwa indoda ayikhali yabo lona yes ukusho nje ukuthi indoda ayikhali but at the end of the day ihlukumezekile babodwa bahlukumeza emshadweni yabo babodwa yabo nje yabo awunqeni manje khona indoda yakayibona kuthiwa yafika ne-TLB yafika ngidleza umuzi omunye wavula wathatha isibhamu wadubula inkomo zonke esibayeni yayibona lonto le waye kuze kungafika lapho is because sihlukumezekile singamadoda akho umuntu osilalelayo masikhuluma akekho futhi ofuna ukusisiza umba ungathi umuntu wesifazane manje wenza into afika athi nangu ufuna ukungirape yabo ezinye izinto engayicabanga leyo ukuthi hey yazi mhlambe lo muntu wesifazane because already njengamanje ungibulale ngiphile yabo lonto le so yeah uma ngathi ngisondela kuyena avela athi okay lo ngoba ngiyabona ukuthi uyi-threat kanjani angivele ngithi ungirapile obvious usezophila impilo emnandi ke ngizobe ngisejele mina yabo lonto ivision yakhe isaqhubeki so ngacabanga yonke le nabo ukuthi no kahle kahle angivele ngiqhele yabo ngihlehle kuzobonakala yazi uyindoda mfowethu uyindoda ngempela nasi ngiyafunga angithenga amehlo akho yazi kahle kahle ukwazi ukucabanga under pressure kusho ubuhlakani yazi mina makweke kwafika ipressure ngikwazi ukucabanga mina zo professor ngiyagadla mina straight mina ngiyagadla mina manje hayi kusasa mina bafo manje no mina mfowethu manje mfowethu mina kundiza iveni ngidize ambulance manje so uyabona nami ngaba uNkulunkulu kube wangipha lo mqondo okwazi ukucabanga under pressure ngingacabangi ngenhliziyo kodwa ngisebenzisa ingqondo noma kukubi engabe wangipha into enkulu uphiwe igolide mfowethu angifuni ukuqamba amanga so izinto zakho nginenkolelo yokuthi emva kwale episode zizolunga so bathola abantu okuyibona abazokwenzela izinto ngendlela eright in as much as lolu hlelo kungelona uhlelo olibhekelele nezinto ezikanje kodwa babukeli ngoba bathe bayakufuna ukukubona uzoyikhulumela bafo ngicabanga ukuthi ugeqa amagula engicabanga ukuthi angikwazanga ukuthi ngikubuze bazongibuza bese mina ngi-WhatsApp wena mfowethu I think umuntu ekumele simthole njengamanje ilo kuthiwa yini uXolani Expo yabo lo mfana lo yena umuntu ozokwenza lento ayenzayo ngizomthungatha ngize ngimthole ngizobhala ngisho ku Facebook ngiyamfuna sizomthola yena okumele behambe beyolokhu beyokulandela zonke into zakho nanezinye izinto mhlawumbe uma ukubonise kuyingozi ukuhlala kwakona kulo yamuzi sudayisi unalo ititle yeah but because ubuzi owakhiwe endaweni yenduna into engabanzima mhlawumbe yeah but ukudayisa akuna but yonke into njengoba ngisho ukuthi ubiza mina yabo namanje cishe bazothuka abanye abantu
abazoyibona ngisho ivideo ngakhona Amadoda akuhloniphayo. amadoda angihloniphayo because ekugcineni akekho wazi ukuthi kwenzakalani yabo nalapha ebhizinisini ibhizinisi lisarana because abantu bayitshela ukuthi ngisakhona yabo ngoba phela ngaphandle kubhaliwe ukuthi enhle so bayaza bafike bazi ukuthi umnumzana wala ukhona naye imbuzo ukuthi hayi no ukwenye ibranch yabo. Ungathini amadodeni athatha izinto ngenhliziyo agcine ngoba uma ubula lo muntu wesifazane akufa impilo yakhe kuphela kepha neyakho iyafa. Na wakho iyafa ya lapho mfowethu into engayisho ngathi mina ake sinikeze isikhathi yabo. Yes kunamazwi athi ngesisuthu kuthiwa sijamoni nase muqedi impase musingetha nakho, which means umuntu oshaya indoda noma olimaza indoda okanye into edla indoda ayimbulali but isuke imwastela isikhathi. So kusho ukuthi uma amandla endoda wapheli exactly. So okusho ukuthi njobe engapheli kodwa azowastela sona isikhathi because njengamanje u5 years wami ufikile bekufanele ukuthi ngikhiphe ke vision. Bengafanele ukuthi mina ngokwe vision yami bengafisa ukuthi kube ukuthi ngiloko ngilandelwa abantu baloko bethi abanye ngiyabakweleta because I can't afford yabo. So ngiendaba mhlawumbe uthola ukuthi nginezikweleta ngikhona ukafforda ukukhokhela lawo bantu because akukho la ngithatha khona. But mina ngangitshelile ukuthi emva kwesikhathi esukuthi ngifuna ukuphila nje impilo eright ngingabisabanxana nomunye umuntu akube ukuthi into enginenxa nayo mhlawumbe uxabana kwami nomuntu kodwa kube into ezolungiseka not ukuthi kuzofuneka ukuthi mhlawumbe kube umuntu ozobaleka because angizomkhokhela ngani yebo. So but nje kubalekile ukuthi nje sibe transparent uma unenkinga ngesiside kakhulu isikhathi engisithulile because benginalento yokuthi no one day kuzolunga umuntu wesifazane lo uyayibona lonto le but at the end of the day siyafa. No siyafa like literally because abantu besifazane they kill baba. They can kill you, they can do whatever about amadoda adlisiwe sishawe ngemithi yabo nje kuningi kuyale nale kodwa at the end of the day asinga solve izinto ngeenga. So ingakho namhlanje ngithe noma ngikhuluma ngikhululekile as much as kunzima yabo lonto le but ngikhuluma ngikhululekile because ienga sengaqeda ngadila nayo ngadlula kulokho yabo. So njengamanje I'm ready to face anything. Ngiyazi vele babona bazongixeka babona bazothuka yes I'm ready for noma yipi noma imaphi ama comment engizowathola noma like mina sengiready nokuthi mangihlangana nomuntu endleleni ngishawe ngesibhamu it's okay but ngizobe ngishayela iqiniso engilikhulumile yabo lonto le ekugcineni ngizofela kodwa iqiniso ngizofela into zami yeah bafo awuthi ngabe ngisakudedela nje nawe sensuku umzali lithi nje bafela khelo kuphawula nezidakamizwa lezi ezochithisa lapha esizweni. Yeah mfowethu idakamizwa lezi ngengayibuka issue yakhona yana ngendlela ekwenzeka ngakhona ukuthi ke ngesinye isikhathi even nasezweni esiphila kulona amaqiniso afuneki. Yeah njobe engafuneki nje ibilula indaba ezidakamizwa ukuthi zingaphela okanye zingasuswa but just that because kunabantu ababenefitayo ngazo kunabantu abadlayo ngazi izidakamizwa. Ugovernment they benefit a lot through them as much as ngeke siye in details ukuthi kanjani but indaba ezidakamizwa uma uzobheka ukuthi zilethelweni yabo mhlamba ke ngiyibeke nje ngendlela elula kahle kahle izidakamizwa zilethelwe ukuthi zizobulala igeneration. They are here to destroy the next generation. So bayazi vela kubona abantu abadala abazothatha because already sebekhulile yayibona lonto le. So youth yabo ezonjani ezothatha izidakamizwa. So obvious uma bethatha izidakamizwa manje azizusho ukuthi bazofa manje but kahle kahle eyona into ebulawayo njengamanje kubulawa next generation. Abantu labo basuke abafika bezakha bebi target yabo bengakhona ukuthi akufe iyouth leya ekhona manje ukuthi into enzakalayo one kufanele iunity ingabi khona emphakathini. Abantu abahlale benze njani belwa bexabana ngokuthi okay sengena amaphara and if ukhumbula kahle dewazi unyaka la lento yavele yayenza ngonyaka owodwa because sasazi sini ukuthi la eThekwini kwakade kuyibhengwela iglue nje ukuthi mawudlula lapha ko point kunabafana nje abashayela iglue yabo
kodwa lokhu kwaleyidakamizwa kuvele kwangena nje kwavela ngathi bayihliswe isitimela yabo kwathi nje kwagcwala itheku lonke hayi ithemba lokho yaqala kwangena ngisho emakhaya ke manje sekunalona why kwenzeka yonke lento le ukuthi the next generation funeka kube i-generation efile yabo once sike sibuka imo ema-movie amazombi singazi ukuthi ichaza ukuthini kodwa uma usuthi uyalandela sibuka impilo esiyiphila manje they are pushing the same agenda ukuthi ekugcineni akube ukuthi wonke umuntu is under drugs wonke umuntu akazazi ukuthi ufunani empilweni because once abantu baba in business once abantu bakwazi ukuzenzela izinto ngezandla zabo even ugovernment usenkingeni so akungeke azabe senkingeni ke ugovernment uma kunabantu abazadla ama drugs that is why na irelaxile because uyazi ukuthi once abantu abe spoon feeder abantu bagijimela ama grant yabo nje yonke leyo nto le kahle siyabulalwa ngokwengqondo yabo ukuthi nje i-generation akube i-generation weak in such a way that wazi ukuthi okay even ukusolve ama-problems you cannot face nama-problems uwasolve because umqondo wakho ungani ungama-drugs and the only thing ezokwenza ukuthi ukwazi ukusurvive ukuthi ube violent ubulale wenzeni yonke leyo because of the very same drugs yabo so kahle lama-drugs azodestroya nje i-generation and bona bayazi because banezinto zabo abazibekile abazi kahle ukuthi kuyizinto abalokhuza abazibele kwi-future because njengamanje angithi yabona ukuthi kufakwa i-AI kuzofika ama-robot okuyiwona azothatha over so vele ama-robot uma ethatha over abantu baphelelwa imisebenzi angithi kusho ukuthi bayanda abantu kephi ngala kuma-drugs ekugcineni because manje abantu bama-depression banjani bagcine bebona umuntu ukuthi angisebenzi angenzi lutho the only thing isinami ngijoyini and into eyinkinga ngala ma-drugs like iwunga nani once wayitaste leyo nto awusaphumi kuyona like inkinga yakho nokuyitaste Chris and Mary exactly so that's the problem so iyenziwe ngamabomu lento ukuze ngesikhathi bebhizi benze lokhu bangaboni ukuthi kunehlelo olukhona ebafuna vele ukuthi kudliwe umhlaba ngalo kahle asezukudliwa ngezibhamu ngeke kusaloko ukuthi wasidubulana sodwa i-ANC IFP kuyathi no lutho njengamanje i-war ekhona le yokuthi we are destroying i-generation then kuzosala labo bantu abazobe nenhlanhla yokusala so that bakwazi ukucontroleka umuzi nomuzi unephara manje manje and that is why ubona ukuthi namabhizinisi ayababulala ngamabomu yabo because kurela ugovernment ezophuma khona ngisho even ukuxhasa ama-small businesses enzeni noma usuthi uya-aplya awukutholi ukuthi because kahle kufanele kube khona umuntu ozosimela yabo kunento ebizwa ukuthi i-problem reaction solution it's when umuntu azoqala like let's say mhlambe la eThekwini ufuna ufaka ama-camera yedabuka ubugebengu so into ozoyenza uzenze njani uzothumela igebengu ukuthi azame zobamba abantu eThekwini uzofika qala ufika ukuthi abantu baseThekwini nangama-camera bathi abantu no asiwadingi because isidingo saso sibone then ufake abantu abazorobha abantu ukwenzela ukuthi ngesikhathi berojwa bese bayakhumbula lapho ukuthi hayi man yazini ukhona umuntu owathi ufuna ukufaka ama-camera simlandeni siyawadinga lama-camera so like sidlala leyo game ke kudlalwa leyo game manje emhlabeni yabo yokuthi kuvele kufakwa izifo ngamabomu zifakelwe ukuthi abantu benze njani ba-react sebegula bakwazi ukuthola ama-treatment kuqanjwa manje ukuthi izifo bakusolvele yona baphinde bathi izifo azilapheki yabo loo nto le why kuzothi izifo ayilapheki because phela once zalashwa izifo ibhizinisi lizophela odokotela bazolapha abantu odokotela yabo yonke leyo nto yabo ukuthi into yakhiwe nabo odokotela hhayi ukuthi mhlawumbe baqinisa abawazi yes bayawazi but nabo because sebeshayiwe engqondweni ukuthi kuzofuneka badependele ukuthi ley'mali zama-treatment izona esikwazi ukuthi sisurvive ngazo yabo like ikanjalo njengamanje uma uthi uyabheka umuntu umenzi wagula nje ngisho ama-ulcer ufike esibhedlela uphethwe ama-ulcer kwenzakalani uya-operate because that's where odokotela nabo sebebona kahle ukuthi uma abantu sibasika that's where money is because lale ma-treatment incane kakhulu because ibuyela kubanikazi bayo inabantu abayicontrolayo abayiphethe yabo problem reaction solution lama-drugs akhiwa ngani uzothi okay uma bethatha la maphilisi kuthiwa bahlanganisa amaphilisi benza ama-drugs aphume kanjani la maphilisi yabo is another problem yakhiwe ukuze ku-react ekugcineni kufuneka wonke umuntu akwazi ukuthobela
umthetho wabo wonke umuntu ufuneka acontrolwe yayibona lona so once abantu bayimela kuzoba nzima ukuthi bacontroleke ake ungacontrolwa kanjani uyimela ngeke nginemali yami unemali yakho manje futhi lento yayibona lonto le because egcineni mapha ngiyasuxolisa ngicela egcineni uma unemali ingaxeli uyakwazi ukuthi ufane no government because obvious uzokwazi ukunakekela abantu abahluphekayo yayizwa lonto le njengamanje ke kubabone noLokhuza la kuma TV uLokhuza lo hleze nikeza abantu imali Facebook ku Facebook uBI phakathi abantu bonke nje manje uBI phakathi usiza abantu but abantu bathi uthwele why bezothi uthwele because abayijwayele lento ingqondo ibulewe yabo nawe uma ungafika ngakini unemali kunjani kuzothi uthwele ngoba phela mawufika wena nalanto ukuthi mangiba nemali ngiyosiza abantu bakithi yayizwa lona uzothi mawufika ukuthi uyabasiza kodwa hayi usethwele ningamsayithathi into zakhe because uthwele uzosebenza ngani uzodla ngani yethi laba bantu okuyibona abaphethe akuyibona abathwele futhi hayi bona engathi ngoNkulunkulu phambanisiwe exactly njalo so njengamanje umuntu ongempela uphumelele o rich is like akekho umuntu okwazi ukuba rich ngaphandle komuntu othwele bazame ukuthi okay asithwele siyawunakekela umphakathi ukuthi ukhona ukuthwala ke lo yabona le taka kunakekela umphakathi usuthwele ke phela ke yebo why sishayela ukuthi sizondane sodwa singa acknowledge omunye umuntu osuke ephumelele singamfiseli futhi ungabi nane desire yokufana naye because wazi ukuthi unemali ukuthwala yayibona futhi manje akasaku-inspire lo akusa-inspire lo muntu so kusho ukuthi wena uzophila yiphi impilo yokuthi egcineni uyofuna umsebenzi kaShoprite uyaqashwa uyahola makuphela inyanga bona bayaphumelela because banama-shares lapha kaShoprite yabana ama-shares ko-Pick n Pay uthola indoda efuna ukukusiza uyayiqola injalo nje life injalo nje yabo so kahle kahle sishayiwe mentally iyona nkinga le funeka kaqala nje uma thina singabantu into yokuqala even mina labafana laba basuke bebamba inkunzi mina ke ngihlale nabo ngixoxe nje sixoxele batshengise no one day bafana nizoba right one day nizoba nezinto ngithi noma ungabhemi ungakho kodwa iba nale mentality ukuthi one day uzoba nezinto zakho ungacabanga futhi uzofuna umsebenzi uqashwe no one day ngithi yezi la njoba nila abanye benayo ngoba bethanda basiqashisiwe yabo I'm sorry ukusho lo but kunabantu abacashisiwe lapha ekungeni ukuze bangangeni kwezinye izinto kodwa one day mhlawumbe ephumelela kuzophinda nathi sithi bathwele no manje kunye amakhanda yeko bafo lena bendle no phapha ekhanda kaMenzi dabalo lo muntu omemeza ngathi yakhala lithi gulela jama ngicithekile siyacela abafowethu uma khona ngaba usizo noma ngaba khona ongakwazi sitholele uXolani Expo angazi kubhalelwa kumele sikucheck futhi lokho siyacela sitholele namfowethu uzesokwazi ukuthi umfowethu asizakale ngezinto zakhe siyabonga nje ukuthi abe indoda akwazi ukuthi angacabangi ngenhliziyo noma izimo zikanje kodwa ahambe endongela lapha angathola khona usizo ukuze kwazi ukuthi asizakale le enethameli how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwesitebele MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezolandisa abantu ukuthi bawele kanjani ezidakamizweni izeke namhlanje size ngodaba oluthe ukuchezuka ngicela nje kusukunywe bafowethu sukumani abantu besifazane sukumani abantu besilisa ake siyilwele siyinqobe sonke singama MPTV1 ukuze kwenzeke ubulungiswa ngakho ke mina ngoprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengcenga